Pozdrav svim ljudima, Zoba, Igricu, Zoba. To je nešto pa slično Brawl Stars, samo nekakve žbatinje u zoološkom vrtu. A kakav je ovo sad život? Pa bježi pa tamo. Danas u ovoj epizodi nećemo ništa posebno raditi, nego ćemo otvoriti Emerald Crate. Nema buksova, to odmah da se zna. Idemo da ga otvorimo. Mene 30 gema, logično vidite ovdje. Znači 3, 2, 1, idemo i bit će novi. Biće novi, ja bi najviše volio od svega da je žirafa. Biće Nix, dobro. Nisam nešto. I ovaj lik, nema ja pojma kako se zove. Znači dobili smo, kako se zove, Elixa, dobro. Uzmu ga ovaj Nix, kako se već zove. Znači, dobro, 4 gema potrošio na ovog. 34 gema potrošio na ovog. Znači, ajmo otključati ovog Valerija. Pa plaćeš bolan. Najgore mi je ovog da koči. Četiri, dobro. Nix, dobrodošao u igru. Dobro, Nix nam je level 1, pa sve sa nama idemo malo igrati. Znači, za mene časta dobili smo Nixa, on nije loš. I tek smo počeli s ovom igricom. Pa nisam nešto baš dobar. S kim igram? Nemam moment. Meni ovo stalno nešto koči kad je... Kad je pitanje snimanje, uvijek mi koči. To trebamo ovdje staviti. Ovdje strijelku, što god da je bila. A vi upalite like i subscribe ako vam se svidi epizoda. Idem s kengurom. I ajmo da krenemo. 19 je ubijeno. Šta je ovo? Nima nikog. Da, ima nekog. Što je ovo to? Ja sam loš u ovoj igri. Maniko meni, ajde liječi me bolan. Bog ti da, liječi me bolan. Liječi me. Hvala ti duša moja. Oh my god, ja se nalazim u otri. Oh my god. Ma daj, Bog ti dao. Gotov sam ja. Evo i ovaj čikac. Ovdje i on puknuo. Vid ga je sružan. Hajde umri ti King Kong, Hong Kong. Hajde više umri da Bog da umiru. Ja sam bacio 5 trofeja, dobro. Evo, coins. Dobro.
Ajmo da otvorimo free chest i da napokon završimo s epizodom. Ja bi više volio da sam dobio žirafu i kornjaču. Mnogo Niksa. Ja sam se izčarao. I hajmo da otvorimo jedan... Koga sad treba? Opet ovo glarje. Hajde. Izba bluster. Lička. Hajde, evo ga, imam level 5. I hajmo da... sada da otvorimo free box. Ja, ovo ću zvati box. Nema ništa, niks, dobro. Idemo ga upgradeovat. Liječi. Eto, niks level 2. I ljudi, to je to za danas. Ako se svidjela epizoda, obavezno bacite like ili subscribe. Pišite u komentarima koju još da igricu igram. Koju još da igrice igram, neke zanimljive poput ove. Evo pa Boots gaće, pa ima ovaj gaće.